Dumela, welcome back to Setswana class. Today we are going to talk a little bit about the World Cup. Me ke tabo ke semolla go bua ka sejana se. Mo mafatsheng a le 16 a setseng a kgonne go fetella ko pele. I'm just going to be starting this lesson with the 16 countries that have already moved on to the knockout station, knockout round. Mika jalo ke tabo ke le bolalla maduo a metshameko e setseng e tshamekile. So I will be telling you the results of the matches that have already played on the top 6 or round 6 of 16, the knockout stage. Motshameko wa lefatshe la Netherlands le lefatshe la United States of America. Lefatshe la Netherlands le kgonne go fenya motshameko ka nno tse tharo go ile nngwe ya United States of America. Lefatshe la Argentina le ne le tshameka le lefatshe la Australia. Me lefatshe la Argentina le kgonne go fenya motshameko ka nno tse pedi go ile nngwe ya Australia. Motshameko fa gare ga lefatshe la France le lefatshe la Poland. France ba fentse motshameko ka nno tse tharo go ile nngwe ya lefatshe la Poland. Motshameko fa gare ga lefatshe la England le la Senegal. Lefatshe la England ka Setswana rar ke lefatshe la ko mma mosadinya, which means the Queen's Land, which is tricky because it was Mama Sadinyana for a long time, so I don't know if now they've changed that in Setswana. So lefatshe la England le kgonne go fenya motshameko ka dino tse tharo go lefela la lefatshe la Senegal. Me go setse metshameko e le mene. E tabele motshameko fa gare ga lefatshe la Croatia le la Japan, motshameko fa gare ga lefatshe la Brazil le South Korea, le motshameko fa gare ga lefatshe la Spain le Morocco, lefatshe la Portugal le Switzerland. Me tla re ga mo re lemoga gore ke bo mang ba batlang ba go fenya metshameko eo. So that's it for the World Cup. That's how basically you would say it when you are announcing this type of thing.